Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Enciklopedija Katanika. Vi pratite još jedno izdanje serijala vezanog za biciklizam i ciklomehaniku. Sada ću vas naučiti kako restauratori bicikala varaju prodavce, a prodavci realno ne mogu da primete restauraciju i praktično oni prevare vas nehotično, znači bez zle namere, odnosno iz nehata vas prevare. Restauracija bicikala je prisutna kod 90% polovnjaka, zato što vrlo često polovnjaci imaju riseve, imaju neke ogrebotine, neka oštećenja koja nisu toliko strašna sa tehničkog aspekta, ali su strašna sa estetskog aspekta. Šta restaurator odradi? Restaurator ima čitav orman različitih boja, lakova i sprejeva. Kao što vidite, ova šticna je fenomenalno restaurirana. Evo, pogledajte ovaj natpis Amazing Toys. Ovo sam ja probao da izgulim, zato su risevi nastali, jer me strašno nervira ovaj natpis. Ali pogledajte vi ove granične delove. Znači, ništa nije prešlo, ništa nije pogrešno. Ovo je restauratorska boja, ova tamnije crna. Kad okrenemo šticnu, vidimo da je zapravo to lažna boja. To je boja od restauratora, ovo je originalna fabrička boja i vidite šta je tu sakriveno. To su risevi nastali od konstantnog dizanja i spuštanja šticne, što znači da je bicikl verovatno bio korišćen od strane nekoliko vozača koji su bili različite visine. Kako to znamo? Pa tako što se ta boja, kao što vidite, vrlo lako guli, jer sprejevi su uglavnom boje za crnu metalurgiju, odnosno za bravorsko gvožđe i bravarski čelik, nisu za obojene metale, a duraluminijum je obojeni metal i tu treba specijalne boje koje su veoma skupe. Kada je bicikl od 150 do 200 evra, ne obraćite previše pažnju, ne tražite dlaku u jajetu, ali ako je preko 200 eura, imate sva prava da tražite dlaku u jajetu baš iz ovog razloga, jer ovo je samo šminka da drži vodu dok majstori odu, a posle toga se vi sami snalazite. I odmah da vam kažem, prodavci vrlo često nemaju pojma da je šticna ili neka druga šipka, viljuška, ram, uglavnom viljuška, ram i šipke se restauriraju. Vrlo često nemaju pojma jer im stigne veliki broj bicikala, oni to pregledaju, tehnički poprave i kažu bicikla je skoro kao nova, kad pogledajte šta je prava istina. I to provalite vi koliko je to kvalitetno restaurirano. Mnogo vodite računa, možda možete da koristite UV lampu jer ona izdaje sve te greške restauratorske koje restaurator prosto ne može ni na koji način da sakrije. UV lampa može prikazati neke anomalije na samom biciklu. Naravno, bitno je da je nešto kvalitetnije, a ne ona iz kineske radnje, ali svakako jedino rešenje je UV lampa, zato što golim okom vi to ne možete da provalite nikako. Toliko za ovaj video, like, share, subscribe, pa se vidimo u nekom narednom. Prijatno!